आकाशवाणी इम्फाल वाहेंगबम राजेश न पाव पाजरी अहनबदा मरुइबा पाव लेबागसिना ngasi हानगी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लेखिदबगी कुमोन थोरमद इकाई कुमनबा उल्ली राज्य सभा सदस्य अधिकारी मयुम शारदा देवी नाहरी हौकिबा सही खरगी ममांगदगी मणिपुर थोकलिबा इरांग असि लाक्सिनबा होनबदा सरकार खतदा इंथोकपिगनो राज्य सिगी जिला खरदा लालिबा नुमित निनी हुमनी असिदा अखाक अरावगा लोइनना नोंग चुगनी हारी गृह मंत्री अमित शाह नाहरी भारत कुमजा लिसिंग अनि निफुतरे फावदा मपुंग फाना चाखोटपा लेबाक अमा ओहनबा होनबदा नहासिंग लाइरबसिंग नुपी अमदी लौमीसिंगबु शक्ति पिबा हाइबसि यामनमक तंगाइफदे अमसुंग स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली चाम 35 सुबा इंडियन ऑयल ड्यूरान कप की सेमीफाइनल चंगबा अहानबा टीम ओइरे लेबागसिना हानगी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लेखिदबगी कुमोन थोरमदा इकाई खुमनबा उल्ली इंकुमजा लिसिंग अनि तरा निपानगी ngasiगी नुमित असिदा बीजेपी लुसिंगबा असि लेखिदबनी मांगना लेबाग असिगी प्रधानमंत्री अहुमलक ओइरमी अहानबोइना कुमजा लिसिंग अमा चमापन मरफुदरा तरुकता नुमित 18 नि थबक पुरमी अनि सुबा तामदा था 18 अदुगा सही मंगा चुपना कुमजा लिसिंग अमा चमापन मरफुदरा मापन दगी लिसिंग अनि मरी फावबा प्रधानमंत्री ओइरमी कुमजा लिसिंग अनि 15 महापु लेबाक असिगी ख्वाइदगी वांगबा मिचमदा पिबा मना भारत रत्न पीदुना इकाई खुमनबा उतकी लेबाकी कोनुंग दिल्लीदा लेबा महाकी समाधि सदैव अटलदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला केंद्र की मंत्री सिंगना लुचिंगबा असिगी मफमदा इकाई खुमनबा उतकी गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान की चित्तौड़गढ़ जिला निम्बा हेरादा हानगी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मितम माइकुम हांगदोकपगा लोइनना तोंगान तोंगानबा चाखोट थौरांगी प्रोजेक्टसिंग हौदोकी थौरमदुदा वा ngaंगबदा मांगना हाई प्रधानमंत्री वाजपेयीना लेबाकना हाना हाइबा वाखलोंदा ऐतिहासिक ओइरबा मरुओइबा वारेप क्या लौरमी महांगना हाई वाजपेयी की मतमदा ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय अमसुंग अवांग नोंपोक लमदम चाखोटनबगीदमक तोंगानबा मंत्रालय डोनर लिंखटकी बीजेपी मणिपुर प्रदेश ने सिंधुना इम्फाल की थंबाल संगलेंदा हानगी प्रधानमंत्री अमसुंग भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति दिवस निमित पांगथोकरे थौरमदा दोल की प्रेसिडेंट अमसुंग राज्यसभा सदस्य अधिकारी मयुम शारदा देवी ने लुचिंगबा असिगी फोटोदा लैकटकी बीजेपी बिष्णुपुर मंडल सिंधुना हानगी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 9 सुबा पुण्यतिथि पांगथोकी थौरमदुदा वा ngaंगबदा गृह मंत्री गोविंदास कोंथोकजमना हाई अटल बिहारी वाजपेयीना लेबाक असिगी गणतंत्र की मपांगंग कखनबदा अचेतपा फिरेप अमा लेबगा लोइनना लेबाक असिगी अमतोइबा अमसुंग चौखटनबा होनबदा अचौबा थौदांग लौरमी महांगना फोंगदंगलबा वाही क्याना तुंगी मिरोलसिंगदा चावना पुनिंग थौगटली बीजेपी मणिपुर प्रदेश ना अगस्त थाबुम सिबु अथोप सिंगी निंगसिंगथा हाइना पांगथोकली थौरम की सरुक अमोइना दोल की स्टेट प्रेसिडेंट अमसुंग राज्यसभा सदस्य ए शारदा देवी ngasi इम्फाल की थबाल संगलेंदा हौख्रबा हौजिक ओइरिबा अमसुंग तुंगदा ओइगदबा मणिपुर हाइबा वाफमदा नोमुगी ओइबा खना नैनबगी थौरम हौदोकी थौरमदे एमएलए थोंगाम बिश्वजीत सिंह थोक्सोम राधेश्याम सिंह अमदी दोल की कर्मी क्यामरम सरुक याकी थौरमदुदा खोंगनांग थाबा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नाउरेम जॉय कुमार मणिपुर यूनिवर्सिटी के हानगी डीन प्रोफेसर डब्ल्यू नवकुमार अमसुंग एडवोकेट पुयाम तोमचाना वांगांकी थौरमदुदा मियोय क्यादा व्हीलचेयर अमसुंग वॉकिंग सिक यंथोकी थौरमसिगी मतंग दोल की स्टेट वाइस प्रेसिडेंट श्री नोंगथोमम निम्बस सिंगना हाई कसी खनन नैनबगी थौरम मसी हौजिक ओइरिबा मणिपुर की तंगदु लैता फिल्म अमसुंग हौगलैबा नहारोन छात्र छात्रीसिंगदा मणिपुर की हौखबा अखोगी पुवारी हौजिक ओइरिबा अमसुंग तुंगदा मणिपुर सिना ओयकदब फिल्म सिंग असि खंगहनबा मसिगी पांडमदुदा भारतीय जनता पार्टी ना ngasiगी खनन नैनबगी थौरम मसी पांगथोकचबनी बंदे मातरम सही साम यांखई सुरप कुमोन थौरंगा मरी लेना असम राइफल्स सिंधुना कांगपोपी जिला के कोटलैंड तिरंगा बाइक रैली पांगथोकरे थौरम असी पांगथोपगी मरुइबा पांदमदी हौरकलिबा मिरोल सिंगदा बंदे मातरम की मरुइबा अमसुंग मसीना भारत निंखा तमनबा होनबदा लौखिबा थौदांग अदुबु निंगसिंगहनबनी थौरमदुदा असम राइफल्स अमदी मफम अदुगी मियाम सिंगा उनदुना मियाम अमदी सेक्युरिटी की मरकता लेनरिबा मरी हेना सेसिनहनबगी मतंगदा वाफम क्या खनकी INA लोकल एडवाइजरी कमिटी ने सिंधुना बिष्णुपुर जिला की मोइरांग दलाइबा INA मार्टियस मेमोरियल कॉम्प्लेक्स दा जाति की मच्चू ओंगी फिराल चिंखक्रे कॉम्प्लेक्स असिदा ngarang पांगथोकिबा थौरम अदा INA वार म्यूजियम कम लाइब्रेरी मोइरांग की क्यूरेटर डॉक्टर लाइस्रम साधना देवी अमसुंग INA लोकल एडवाइजरी कमिटी के कन्वेनर श्री वाई मोदुना भारत की मच्चू ओंगी फिराल अदु चिंखक्की
ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯅ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃ NABH Phanglaba AOI Babina Speciality Hospital asida Medical Surgical Radiation Oncology Nuclear Medicine layingbagi khudongchaba pizari state asida ahanba oina thyroid cancer gi iodine therapy haubaga loinana cancer khangdoknaba PET CT scan leiraba hospital ni CMHT PMJY card paiba amasung government employees singisu layingbada khudongchaba pizari doctor singna tumor board phamduna anaba singi layingda chawna mating pangli akupa marol gi damak AOI Babina Speciality Hospital, Sajiva Jail Road, Khabaisoi, Imphal East, Tanabiu. Rolex Tilhat Hidakna, Lomi Singi Seba, Sahi Mary Manga Togzerak Labamatunda, Tilgi Mapangal Hena Kankalakpana, Ano Bamasal Kaya Hapsinduna, Rolex Tagi Hena Matam Sangna, Til Sing Digi Topangam Laba, Rolon Ultra, Lomi Sing the Kudol Tamzeri, Mayol Sikbi, Mana Konsinbi, Hold the Taba Utong Tin, Naroi Kabi, Marek Angangbi, Waikupman bi, Ingelai Chubi, Using Sanambi Til, Mahi Chupatil Sing Digi, Line and Topangami, Mausagi Kalda, Akaiba Amat Tapide, Pampoga Waba, Suklay later, Har Natragaleng. The Yalaga Hector Saibiare, Pangpam, Sagolban Menolek Teleba, Topzal, Egro, Manipur. Tabiripa Pawasi, Akas Bani, Imphal Degini. Rajya Sabha Sadasya Adhikari Mem Sardar Debi Hari, Hokiba Chahi Kharigi Mamangdagi Manipur Thokliba Irang asi Laksinaba Honabada, Sarkar Khatada Inthok Pigano. Kaksing District Yogasana Sports Association, District Yoga Training and Research Association Headquarter Kaksing Amadi, Kaksing Ward number 4 gi Self-Help Group Singna Punna Sinduna, Kaksing Chumang Laikai Community Hall Pangtokpa Srimati Sardar Debi Opagi Thorom Amada Wafamasi Mahangna Pongdokibani. Srimati Sardar Nahai Lamdamasa Santi Hanjalanaba Honabada, Rises the Lady Bamipung Kudimaki Chauraba Daitale. Mahanhai, Irang Asi Laksinaba Honabada, Rasniti Tauriba Singna, Magi Dolgi Ketnaba Tamdana, Irang Asi Lucinaba Honabada, Mating Pangbinaba, Heidi. Sarkar ki tongan scheme singi kanaba sing laikai club amasung naha singna kudong saba sing launaba chen chongbagi tangai phadaba lei haina MLA Thongjom Basanta Kumar na hairi Manipur Sarkar ki social welfare bibaki makhada BJP Nambol gi conference hall da pangthokpa ima nongthang leima Manipur All S pension amasung chief ministers widow scheme Nambol kendri gi khangalaba beneficiary sing da yenthopagi thoramda Shri Basanta Kumar na hai Sarkar ki kudong saba sing asi miam da mapung pa na phanganaba mari leinaba bibak sing gi maikai digi Paikat Payaba Tabak Thoram Singh Paikatli Mahangna Hai Benefits government in Pangado Mayamse, Marueva Gantani, Adubu, always mentions it, Luna Kanzaba Habitare, Ahalaman Singna, income later than Yamwana Lekai, Tabak Thoram Singh Chapabu, the Yamu Izadaba, Angama Mating Parnabadi Hone, Adubu, Sarkar Gi Ladiba, benefit Mayamse, Pangana Honabasi, Peggy, Tim Mamachania, Jam Dynamic Weba. Che chang se khongkat pa laikai chatan kem ta udana mayam se laikai ki volunteers in hona biraka benefit phangbagi tanja se lakuni MLA Sapam Nisikantana Kaisamtong Kendri Manung Chanaleba Hal or Bamoi Samri Taramda Ngasi pension card Kusin Nakre. Segarota Leba MLA Yum the Pangtopa Taram Amada MLA Nahai Hal or Bamoi Singbu Luna Chananta Wiba Haibasi Masa Webasingi Togdangni Makogi Sel Tungi Awabada Kardang or Basum Mateng Pangnabagi Pandamda Taurangasi Paikapani Tauram the Muekia Amasu Okay. Rajya Sigi Jila Karada Lak Liba Numini Humni Asida Akak Aragalona Nong Chugani Hari India Meteorological Department Imphal Center ki Pau Matungina Senapati ki Mapam Karada Hayeng Akak Aragalona Nong Chugani Ukrul Technopal Chandel Senapati ki Mapam Karada Lak Liba Yumsa Kaisan Numi Pawada Akak Aragalona Nong Chugani Security Force na aina thinkraba laloglob UNLF koirengi haksin bamioi ama phare Manipur Police Control Room gi pawn hai pharba mioi asi Imphal East dilagi Loksang Khong awang laikai digini mioi asi Security Force na ngasi Imphal West dilagi Rims Road area digi phabani Amaronda Security Force na National Highway 2 gi Senapati Police Station na konba Kongnem Tantha area digi mioi ani phare mioi ani asigi WY tablet ni chingnaba kilogram manga makhairom henbagi packet tarahumdoi amasung chaka mari panba gari ama phaki Census ki training to bay yaro haba dabi tawraduna JFD students wing na ngasi Imphal East Jila gi Porom Pata leba Census Operation Director ki office ta khongjang changsing kre khongjang adu Manipur Police na thinki masina maram oiduna nakal ani gi marakta chawna mungna ba thokki
Amaromda TG Higher Secondary School lasu census ki training tawgani habigi pau phangbadagi students wingi thaumi singna training tawpham thonglon sinki hari. Chinjakta mipal tangdaba haiba hiramda layekpa changdamnaba pangthokre All Manipur Students Union MSU gi mieng makhada Kakching District Committee na sinduna chathariba Regeneration Manka Mari lenana layekpa changdamnaba asi pangthokkibani maduda jila asigi manungda leiba mahiroi changwa hemana saruk yaki. Imphal West Lagi Rims Road Laiba Sri Sri Nityananda Mandir da ngasi nongmagi oiba lemna mid lying big game ama pangthokre. Game adu Yaima Eye Hospital, Sasma Studio amasung Yaima Mission for Vision na punna sinduna pangthokkibani. Game adu da miyoi kyagi mitki anabasing yenki. Amaromda Arders Hospital and Research Institute amasung Nongpok Inkol Pioneer Club anina kusam naduna sinduna nongmagi lemna lying big game amasu Imphal iski poriramba khonang hongdaleba Arders Hospital da pangthokki. Paugi marathana break amamuk. Miyam da Kanghanjaba Regional Institute of Medical Sciences RIMS Imphal da Ningthaukaba Khudingi Nungthil Pung Anidagi Ahum Makai Fauba Rare Disease and Genetics OPD Famba Hauzare Jinda Soiba Leibadagi Horakpa Laina Sing Pokpadagi Shoirakpa Mapung Marai Farakpada Thintaba Natraga Imung Manungi Shuronda Launaba Laina Sing Lei Haina Chingnaba Singbu Khangdokpa Gyan Taminaba Amadi Taufam Thokpa Thauram Singgi Damak Miyam da Lakpinaba Kanghanjari Makhataba Kupamarol gi Damak Rare Disease and Genetics OPD Second Floor New OPD Block RIMS Imphal da Lakpinaba Ningsingjari. Hema, thauba, kadai salwino. Thabaguma chalubane, itay mabu SIR gi claim file tawbikrabo. O tawkhre, makha kaidorkani haibadudi khangdri. Claim file tawkraba matungda Electoral Registration Officer haibadi ERO na claim khudimak amata sidaba leitana lokhalaga yengani tayma. Oh, aduro claims and objection disposal per hairisa. Ado ERO na kokhalakani hairisibu idm kijaibo. Mani tayma, kari matu kiningai leite de tayma. Makhoina kokhalaglavadi darka tayaba document khudimak puraga chatbigadabane. Moina itayma gi claim ado yamna serious oina lawri Yaro na tarasu wa male khai tabang amdradi kamai toba. Karigumba lekhai tabang amdrabasu atai upai leiri. District Election Officer haibadi DC natragana Chief Electoral Officer Manipur dasu appeal tawbagi khutongchaba adumak leiri. Adu itaiba atopa samana khangdaba yaurongsu helpline number 1950 da phone tawbiraga adum hangbiba yare. Yam nungaire nanga thengnadana ne aina samamnaramba mayamse loin he kokpire. Manipuri goina final electoral roll si September ki tang taruk ta phong lagani. Paujen jariba Chief Electoral Officer Manipur. Akasbani Imphal lagi pau tabiri. Gृहमंत्री अमित शाह हारी भारत कुमजा लिसिंग अनि निपुतरे फावदा मपुंग फाना चाखोटप लेबाक अमा ओहेनबा होनबदा नाहासिंग लायरबसिंग नुपी अमदि लौमीसिंगु शक्ति पे बाहायबसी यामनमक तंगाई फदे मांगनाई नरेंद्र मोदी न लुचिंग सरकार असिना हारिबा मियोइसिंग असिगी चाखोटनबा अमसुंग याइफा थौरांगदा अहेंबा मियेंग चंगली राजस्थान की अलवार लुपा कोटी लिसिंग तरुक चमरी चंगना पाइकपा चाखोट थौरांगी प्रोजेक्ट सिंग उरेप युंग तंबा अमदि संगाबगी थौरमदा वाफम असी मांगना फोंगदोखिबनी सिरी सान हाई लौमीसिंगी याइफनबगी दमक सरकार असिना तोंगान तोंगानबा थौरांग क्या पाइखटले हौजिक सानबगी पाउ खाइदेम गीतचंद्रदगी Sporting Club Delhi Chamaga Kuntramanga Suba Indian Oil Duran Cup ki semi-final changba ahanba team oire ngasi Jharkhand gi Birsa Munda Football Stadium ja sanakiba ahanba quarter final da Sporting Club Delhi na Manipur gi FC Rengdai Panjal manga amada thoiki first half hawbada FC Rengdai na Panjal amma sinoda mangjil thaki ani suba quarter final da hojik Kolkata gi Vivekananda Yuva Bharti Krirangan da Indian Army Football team ga East Bengal FC ga sanari hayeng ahum suba quarter final match nungthil pung marida Kolkata gi Vivekananda Yuva Bharti Kriranganda Mohan Bagan Super Giants ga Jamshedpur FC ga sanagani mari suba quarter final na hayeng numidang pung tareta Shillong Lajong FC ga North East United FC ga Shillong gi Jawaharlal Nehru Stadium da sanagani semi final tha asigi tarama panam sungkun da sanagani final na tha asigi kulungdoi da Kolkata da sanagani Tarasuba South Asian Cadet Junior Senior amasung Anisuba South Asian Karate Championship da medal lawrkraba amadi saruk yaruba sanaro sing taram okpugi tharam pangthokre taramadu Manipur Amateur Karate Do Association na sinduna Imphal West ki Pasoi Part 2 da leiba Chitorio Karate Federation Pasoi gi dojo da pangthokibani Imphal gi Kumalampak chahi asigi October 8 dagi taranthui phaw pangthokadoriba Invitation National JB Championship lisingani kuntarukta saruk yagadaba sanaroi sing khannabagi trial selection pangthokre trial selection adu JB Federation of India gi sentang makhada
All Manipuri Chaibi Association amasung Kanglaipak Students Association KSN sinduna Kangabam Lekai Yumjau Lairambida Pangthokibani. Sports Authority of India sign sinduna Nomaijang Khuding Satrakpa Sunday on cycle gisaw amoy ngasi Sai STC Kumalampak Imphal da cycle rally pangthokre ningtam lumit palan gi akhanaba edition oina pangthokpa cycle rally asi Sai STC Kumalampak ta haurga Imphal gi maruiba mafam sing phauduna chatlaba tungda Kumalampak ta lamthungpham oikhi rally du Padma Shri amasung Olympian N Kunjarani Devina lamthaki Rajesh Thagachari Geetchandra Aroibada Maruiba Pau Lebagasina ngasi hanagi Pradhan Mantri Atal Bihari Bajpai laikidabagi kumon thorom da ikai kumnaba uli Rajya Sabha Sadasya Adhikari Mayum Sarda Devi na hairi haukiba sei kharigi mamangdagi Manipur da tholiba irang asi laksinaba honabada sarkar kakada intokpigano Rajya sigi jila kharada lakliba numit nini humni asida akhak arawgalona nanong sugani hairi Griha Mantri Amit Shah hairi Bharpu kumja lising ani niputare pawbada mapung phana sakhotpa lebak ama ohanaba honabada naha sing lairaba sing nupi amadi lomi singbu sakti piba haibasi yamnamak tangai pade amasung Sporting Club Delhi sama kuntra mga suba Indian Oil Duran Cup ki semi-final sang ba ahan ba team oire Paulo Jare.